reka rero mpere muri Ferwafa ku munsi w'ejo habayeho umuhuro hagati y'abakapiteni b'amakipe yose yo mu cyiciro cya mbere mu Rwanda, amakipe yo mu cyiciro cya mbere mu bagabo ndetse n'abagore. Yari inama nyunguranabitekerezo ku ishyirwaho ry'umuryango uzahagararira inyungu n'uburenganzira bw'abakinnyi ndetse no gusigasira umurage w'abahoze ari abakinnyi. Ibi bikurikiye imyanzuro y'inama ya FIFA iherutse kubera Iraba muri Maroc. Abakapiteni b'amakipe atandukanye ku munsi w'ejo bari kuri Ferwafa. Ubwo Fapa navuga ko ni umuryango cyangwa se n'ihuriro ry'abahoze bakina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi, ba Jimmy Mulisa, ba Eric Nshimiyimana, donc bamwe twita ba legend ariko bakiniye Amavubi. Ejo bagiranye rero ikiganiro n'abakapiteni, barashaka gusigasira uburenganzira bwabo, bagahuza imbaraga igihe bagikina, barashaka guhuza imbaraga abakina n'igihe batagikina kugira ngo binababyarire inyungu. Bagiye kujya babishuramo n'amafaranga menshi. Umukinnyi usoje gukina ntitumubone yandagaye hanze yabuze uko abaho, ubuzima bwagoranye. Oya, ibi rwose bigomba kuvaho. Niyo gahunda bafite, nabonye bafite na budget. Ubwo turaza kubirambura mu buryo mu masaha ari imbere. Ariko ejo habaye ikiganiro hagati y'abakapiteni b'amakipe mu cyiciro cya mbere, abagabo n'abagore ndetse n'abahoze ari aba legend cyangwa se n'abahoze bakina ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi Fapa ndetse n'abayobora federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Rwanda Premier League yamaze gushyira hanze abakinnyi, abatoza ndetse n'abanyezamu bagomba guhatanira igihembo cy'ukwezi. Ese wowe wagihande gutora binyura kuri social media cyangwa se imbuga nkoranyambaga za Rwanda Premier League? Umunsi wa karindwi ntabwo irimo. Rekana nahere hari Maxima tujyanye. Umukinnyi ugomba guhembwa 500,000 muri uku kwezi ninde? Hagati ya Ishimwe Christian wa Police, Azizi Basane Kuranya w'ikipe ya Rayon Sport, Shabani Hussein Shabarara uyu w'ikipe ya Musanze Football Club, Niyo David wa Kiyovu Sport na Ngono Gierve Erundu uyu wa Gasogi United Football Club. Ninde ugomba kubona igihembo cy'umukinnyi? Ni wowe guhitamo ushaka cyangwa se ubona yaba uzahagararira abandi cyangwa se warushije abandi. Ariko iyi june ya karindwi twakinnye ntabwo irimo kubera ko twari turamaze kwinjira mu kundi kwezi. Hanyuma abatoza bagomba gutoranyamo umutoza umwe mwiza wahize abandi harimo Ben Musa w'ikipe ya Police, afite match 3 yatsinze anganya imwe. Hari Ngingo Francis Mbaya ndetse na Haruna Feruz wa Rayon Sport, nawe baranganya statistique, nawe afite match 3 yatsinze anganya indi. Nimubuze kubarengi yatsinzwe ejo bundi, oya ira ntagirimo. Ninde mutoza ubona ari mwiza? Rwanda Premier League guhaye umwanya wo kugira ngo ugaragaza amahitamo yawe. Abanyezamu b'ukwezi hari witwa James Desire uyu ni wa Kiyovu Sport, amaze imikino 6 nta gitego na kimwe yinjizwa. Aheruka gutsindwa ibitego 2 bya Simani kuri match ifungura shampiyona. Kuva uwo munsi kugeza uyu munsi nta gitego na kimwe arinjizwa. Ishimwe Pierre wa APRFC ndetse na Niyongira Pasi ya w'ikipe ya Police, abo ngabo nibo bagomba gushakamo umwe uzatwara igihembo cy'umunyezamu mwiza wahize abandi. Ubwo ni muri bafatanya ibikorwa Rwanda Premier League yabonye kugira ngo n'abakinnyi n'abatoza n'abandi batandukanye bakomeze kugenda bakora ku mafaranga. Ni byiza cyane. Ibisigaye kandi no gutegereza tukazareba imyanzuro y'akanama kabishinzwe, ariko namwe amatora yanyu arakenewe. Nuko rwose Maxime urakoze. Ni kuwa kabiri, reka ntunga itoroshi. Uyu munsi ndahera muri Police Women Football Club. Hariya muri APR niho ikipe iba. N'abashuti bacu rwose cyane. Kandi bonjour beaucoup. Ariko ku itoroshi ho ntabwo tureba b'inshuti zacu. Kipe ya Police Women Football Club, APR niyo kipe iyobora urutonde rwa shampiyona kuri uyu munsi. Yabikoreye rwose imaze gutsinda imikino yose uko yakabaye, ndetse irashaka no gutwara igikombe cya shampiyona uyu mwaka. Yaguze abakinnyi bavuye muri Rayon Sport, abandi bifuza kuyijyamo ntibyakunda. Ni ikipe yifuza guhagararira u Rwanda mu mikino ya CAF Champions League y'abagore, ariko ni ikipe ikiri kwambara brand ebyiri zitandukanye. Jaco umunyezamu yambaye Adidas. Police Women Football Club, Police ni ikipe ifite amafaranga, ifite ubushobozi, iri na smart. Ntekereza ko iki kintu cyo
baraza kugikoraho tubyanze bikunze kuki abandi bakinnyi bambaye imyambaro myiza ya Jaco hanyuma umuzamu bukamwambika Adidas ikipe yo mu cyiciro cya mbere ishaka igikombe no gusohoka oya muri iri toroshi ducishamo iyo tubonye hari ikintu cyahindutse tukanashima ko ntabwo tuba tugamije kunenga gusa kanje kwa Muhazi United ubushize twari twanenze ko nabo bambara gutya ubonaga ekipe yambaye masita imeze neza ariko aba staff bambaye Jaco n'ibindi utamenye ibyo ari byo biza kurangira wenda Maxime nashaka kure iriya chat kuwa gatandatu umuntu aranyandikira ati asante sana brother ati waradukeweye wana ngibiriya rwose ni chat ya Twitter nayizanye nako ya WhatsApp nayizanye ati warakoze waradukewuye izina rye nahisemo kurihisha singomwa kumenya uwari we atari ko rwose twari kosoye Ronje yahise amanuka aragenda agura amatraining ya ekipe yose aba staff ndetse no kongeraho abandi batari muri staff bakinyi ku buryo bose noneho bari kwambara imyambaro ya masita utazongera kubona umucanganyo ko za Jaco zivanze na masita Ronje rwose anahise mwemera kandi impamvu rari nkazanye nuko bavuga bati kwemeye ko twari twarakoze amakosa twabonye atari byo ku ikipe nka Muhazi ikomeye twambara ibintu bivangavanze twarabikosoye ngiye imyambaro yabo mishya rero yaba bakinyi yaba staff nerekeje ku banyamakuru ba siporo RMC yarayisohoye itangazo ryongera kwihanangiriza abanyamakuru ba siporo aho nanjye nzamo ndafata gato ku ngingo 3 murabona hano nagiye ntereka utudomo tw'umutuku ndafata gusa gato ku ngingo 3 sindi usome ibi byose ariko kandebe ingingo ya mbere RMC inenga abanyamakuru ba siporo nanjye ndimo imiyoboro ya radio na televiziyo ntigomba gukoreshwa nk'urubuga rwo kwihimura gutukana cyangwa se gutesha agaciro abantu cyangwa se inzego bafitanye amakimbirane ibi ndabigarukaho kuri kesi maze igihe ya Rayon Sport hagati ya board ndetse na komite ya Tadeyo abanyamakuru baragiye baheza inguni bafata uruhande bamwe bajya ku ruhande rwa Tadeyo bakoreshwa na Tadeyo ndakoresha iryo jambo gukoreshwa kuko nibyo abandi bafata uruhande bakoreshwa na Muvunyi abakoreshwa na Muvunyi bagahita bishyiramo Tadeyo bakamuvuga amagambo atari meza bakamwandagaza bakamuharabika bakinjira mu buzima bwe bwite bakarengera bikaba bitakiri itangazamakuru abakoreshwa na Tadeyo nabo bakinjira kuri Muvunyi bakagaragaza ko nta kigenda ko nta kintu yakorereyo ko nta mafaranga atanga afatika ko ari umuntu w'amafuti bakagera naho binjira mu buzima bwe bwite aha rwose itangazamakuru rya siporo twararengereye itoroshi ntabwo ndi buvya ngo iki kinyamakuru cyangwa n'abanyamakuru oya ni twese benshi muri twe kantaruke mve kuri rimwe nge kuri gatatu abanyamakuru bagomba kwirinda kuvuga ku bantu ku giti cyabo babibasira byenda gusa nk'ibya mbere hanyuma kanje kuri kane abanyamakuru cyo kirakomeye cyane abanyamakuru barasabwa kudatangaza amakuru bahawe n'abafana nkubitana n'umufana ahantu turimo tunywa ka TVR cyangwa turi kuganira kandi handi hantu ibintu yamara kubimbwira nkaza nkifashisha mikro mfite nkaza kuryanisha abareyo aho kubunga cyangwa se kubahuza uwo mufana nawe wenda afite ibyo bimviye handi mu kabari cyangwa se n'abandi bayobozi bari kuganira afite uruhande yafashe rwose ibi bintu RMC yavuze ku banyamakuru ba siporo nibyo 100% aho gufasha ni Rayon Sport muri rusange guhuza abafana ahubwo tubafasha kubasekuranya no kubaryanisha byarangiye hari igice kiri kuri Muvunyi kuri body birangiye n'igice kiri kuri Tadeyo oya rwose abanyamakuru ibinyamakuru bitandukanye ubwo nanjye ndimo aha rwose twaradekonye dukuye kwikosora tukubaka siporo yacu aho kugira ngo dutandukanye abantu niko bimeze hanyuma narayingerageje kuganira n'uwitwa Marite Rutagambwa kuri byinshi bitandukanye turikeneye no kumenya umuti w'ibibazo bitandukanye ariko mbere na mbere kuki inteko itabaye ikindi uvuga cyatumye inteko itaba nuko hari amakuru yarahari agaragarira twebwe n'inzego z'umutekano ko ngo hari abashaka gutezamwe amahane bakaba batezamwe ako kavuyo harimo no kurwana noneho basaba uwari wayitumiye kwihagarika bakabanza
Assemblée Générale yo ku cyumweru yahagaritswe kubera ko inzego zibishinzwe zabonye hari kubamo amahane hakaza kubamo no kurwana. Niho bigeze aha nawe itangazamakuru ririmo gukomeza kwagiserera ibintu, ariko n'abaribona nubwo ntabwo mugomba kujya nkora mujya kurwana. Ubundi se umuti w'ibibazo Marite waba uwuhe? Kabera ntabwo ibintu byo muri Rayon Sport nta kigoyi na kimwe kirimo, nta n'ubwenge bisaba, birasaba kuba inyangamugayo ukamenya ko umuryango uba ugizwe n'abantu benshi, kandi ukamenya ko umuryango ugira abakuru, ukamenya yuko buri kimwe cyose cy'icyemezo kigiye gufatirwa umuryango kibanza kuganirwaho. Ikibazo kiri ku muntu umwe wiziritse ku gisabo. Aha, ati ikibazo kiri ku muntu umwe wiziritse ku gisabo, ariko wa mugani Maxime arakoze no kunyibutsa kari akantu. Nibyo nuko bimeze. Naganiye na Marite nimugoroba, abandi bose bahisemo guceceka, ntabwo bashaka kugira icyo bavuga. Nk'iyo urebye nka ziriya sinyatire 5 za Paul Muvunyi, nawe utashobora kumenya ngo wa mugani ngo ashinzwe iki, ni kigaragaza ko muri komite ya Rayon Sport harimo imiyoborere mibi pe, imiyoborere mibi. Hari igikwiye gukorwa byanze bikunze, kandi twizera ko bizanagenda neza. Ubwo nibyo rero kuri uyu wa kabiri. Wa mukino mukunda w'ikipe ya Gasogi n'ikipe ya Kiyovu Sport wahumuye. Umunsi wageze ni kuri wa gatanu, amatike ari muri systeme muyagure. Tugeze ku isaha saa 12. Asia Africa Logistics Limited ifasha abakiriya bayo kubarangurira ibicuruzwa mu Bushinwa ndetse ikabafasha no kwishyura mu buryo butekanye. Umunsi wageze ni ku wa gatanu, ni ku itariki 21 azaba ari saa 9 kuri Kigali Pele Stadium. Ngaya amatike muri kubibona ko byose byamaze kujya ahagaragara, nta kintu kindi gitegereje kumenya. Amatike muri systeme arimo ni 2,000, 5,000, 10,000 n'ibihumbi 20 kubagura amatike mbere y'igihe. Ariko abantu bakunda kugura ku munsi wa nyuma, of course icyo gihe hazamo akantu nyine ko itike izaba yazamutse, azaba ari 3,000, 7, 15 na 30. Gura itike yawe ukanza akanyenyeri 669 akanyenyeri 6 urwego, ubundi ugura itike yawe iyo ushaka. Nabonye na APR iri mu myitozo, amakipe menshi ariteguye, ariko imihigo yatangiye ku mpande zombi. Ngiye nansatira umusozo ukangura ko imihigo yatangiye. Kenisi yakane ati uyu mukino ndamutse ngutsinzwe ikipe ndayiha Mutabaro. Nidutsindwa na Kiyovu, ibintu bitapfa no gukunda gato. Nidutsindwa na Kiyovu uzaba witeguye, uzahita uba president, ngembe president. Sawa. Ubwo mwabyumvise? Hako Kiyovu nibinyifuriza kuyobora yadutsinda. Nidutsindwa na Kiyovu mbivugiye hano, uzahita uba president, ngembe president. Kiyovu yibwiye ibintu bitakunda cyangwa kuguna urutare mu rugugune. Uko mukanya ngiye kwa nakiranje ni Mutabaruka. Kenisi aragira ati nituramuka dutsinzwe na Kiyovu Sport imihigo yatangiye. Bura na baminari ku muzi rero tuzaba turi kubumva. Imihigo yatangiye, ajame muri tayari za fan club za Kiyovu Sport. Ku munsi w'ejo tugomba kubabona, nako kwa gatanu tugomba kubabona. Mwaserutse muza gushyigikira ikipe yanyu, imeze neza, ihagaze neza, ifite n'umukinnyi mushya wahoze mu ikipe ya Gasogi United witwa Mugisha Rama Joseph. Ngo ni intwaro bateguye gukoresha cyane, bari bamukeneye none baramubonye. Urumva ko rero bitoroshye. Imihigo ni yose, amatike ari muri systeme. Ubwo nyine ni wo mukino mvuzeho kubera ko ni uzaba kuwa mbere y'indi yose, indi zakomeza za nyuma yaho. Mukanya ndakiranje ni Mutabaruka adutambagize isi, atuzengurutsa duha amakuru yose yaduteguriye, ama breaking news n'andi atandukanye. Ariko mu gihe arimo yitegura kutugezaho ibyo nyine yaduteguriye uyu munsi, amabwire ko ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi abari munsi y'imyaka 17 bakomeje imyitozo, aho bari hariya muri Ethiopia. Ku munsi waje bakoze imyitozo inshuro 2, bazagaruka mu kibuga ku wa gatanu bakina undi mukino wa kabiri. Umukino wa mbere barawutsinzwe na Ethiopia 2-0, barifuza ko bagaruka bameze neza. Nibyo rero ibindi ngo naho mukanya saa 5 kugera saa 7 mu buryo burambuye.
mbona abantu batangiye guhiga bavuga bati natwe turakubita Gasogi, abandi bati nabonye hari uri kuri Twitter wanditse kuri Twitter TV1 ngo ahantu honyine Kenisi na Mutabaruka bahuza, ati nigiye bari kuvuga kuri Gasogi. Ni atari Mutabaruka